alhamdulillah. Ade tawaf kura mihaya war muhimmu kamen ei hajarul aswad adi rukunul yamani engumake. Hajarul aswad faha kure fawane fehikulage laiten innana hajarul aswad adima fahatad balalima fehikulage laiten alwa funnana ei hajarul aswad adi alwon mennan me fennan hajarul aswad hama me rihikulage gotaka faha kure fawatan e terege wani hajarul aswad ei kalukulage hilay adi hajarul aswad ge me kurin eyanna kan ekana kiyani rukunul yamani rukunu gamana ki kan rukunul yamani ki ei ekan ei yamanu karaya dima vi kankama bative rukunul yamaniye mi kiyani kommekas hajarul aswaduga bosdinu ade rukunul yamaniga abbisu migota mi onnani tawaf kurumuga terega mi dekanta kurumaki mi muhimmu dekanta mikantan mihekan undagulen nudi kurave kama vaninama mihunnan undagu nudi mihun koppa galuwa minfada gotaku nun gotaka mikanta kurave kama vaninama mi dekanta kuramwana ibn umar radiyallahu anhuma vidalwani timanna adohime nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuramwaniko ega detanuga bihumaki ei faafa fussawa kameke detanuga bihumaki ei faafa fussawa kameke enka rukunul yamani ga allun adi hajarul aswaduga bostinu ei faafa fuhevigenda kame namaves mihun gina duwaswaruga eka koppadafa anekka wattadafa mikahala gotaka nuni tima amilla nafsan mi gellun libe kahala gotaka ngulegen mikan kurumenne adi egotaka kurabafaka bisne nabiya sallallahu alaihi wasallam bis adi ekade gefanuga sahabi nas adi fa kurenje ani nukta ki mi detam fiyawa den gefuluga ewa tantanaki allun kommehen mashru' wegemwa tantanenno kommehen allanje tantanenno etan tanuga gefuluga allashe kiyawa kiyo hadafa gossa kommehen alla kanu jenamas gefulaki ei barakater tanekama bative gefuluga allumaki adi timage hituga yan onna lobbege sabon allumaki eki masalenno namas egen ei alkame gotuga dekigen allumaki ei ki okamen nune embe mi muawiya radiyallahu anhu gefuluge eki hisabu taka ege hisabu tahuga allamun migota dative abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fenwadagen kama sual kurewum muawiya tugafano vidalawi allah ge gefuluga noye dukollewige matane ehdo abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mi ayat kiyawa vidalwani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amakashawrun tiyabami hunnan allah ge rasula kibaga rivetivege namuna be ekade gefano bostevi hajarul aswadashe adi abbi sevi rukunul yamanike muli gefulu washagene none nkawun ekan kuranje he gotaki ei mi detanan alwon men khasa samalu kame deman